ата, апа бизге душманбы, эмне коркосуңар? Мугалим, эжекелер бизге душманбы, эмне коркосуңар? Чынын айткыла. Бизге дүйнөдө эң жакшылык каалаган ата энебиз го. Чынын айткыла, коркпогула. Сабак даярдаган жок. Мугалим сурады. Илхан, сабакты эмнеге даярдаган жоксуң? Эмне деди Илхан? Чынында кечинде Илхан эмне кылган? Үйдө телефон ойногондагы уктап калган. Бирок мугалимге эмне деди? Эжеке, бизде кече свет жок эле. Сенин атың ким? Муслим. Экөөң бир класста окуйсуңбу? Экөө бир класста окуйт экен. Муслимдин атасы Атайдын атасынын досу. Муслим чынын айтты, үйгө барып, Муслимдин да тизеси жыртылган. Ырыс кылуу болот. Силер ырыс кылуу болууну каалайсыңарбы? Үйдө калп айтпайм. Мектепте калп айтпайм. Досторума калп айтпайм. Өмүрү калп айтпайм деген. Чындап элеби? Жаш кезинде элдер пайгамбарыбызга кандайча кошумча наам, ат коюшкан? Билесиңерби? Чынчыл, аманатчыл, садикун, аминун. Чынчыл, аманатчыл. Чынчылдык жана аманатчылдык бул достуктун, үй бүлөнүн, тууганчылыктын, адамгерчиликтин бардыгынын ийгилигинин башаты, негизи, булагы бул чынчылдык, аманатчылдык. Кайсыл нерсе чынчылдыкка курулган болсо, ошол нерсе ийгиликтүү болот. Кайсыл нерсе аманатчылдыкка, чынчылдыкка негизделген болсо, мисалы, силер учурда досторуңар бар. Барбы досторуңар? Достор өз ара бири-бирине чын сүйлөп жүрсө, калп айтпаса, бир жолу дагы, кичинекей дагы калп айтпаса, анан аманатчыл болсо, бул чынчылдык, аманатчылдыкка курулган достук, силер Аллах буйрса 70 жыл, 80 жыл өмүр көрсөңөр дагы, бул достук бузулбай уланат. Эмнеге? Себеби чынчылдыктын негизинде курулган. Үй бүлө чынчылдыктын негизинде курулган үй бүлө бекем болот. Ийгиликтүү, бактылуу жашашат. Өмүрүн акырына чейин. Ишканада бир жерде иштейсиң, чын сүйлөйсүң, аманатка бекемсиң, иштеген жериңде ийгиликтүү, ишканадагы сен дагы ийгиликтүү өсө бересиңер. Чын айткан инсандын Аллах Таала ырыскысын кенен кылат. Чын айткан инсан сүрдүү болот, сырдуу болот, сыйлуу болот. Чын айткан инсан кадыр барктуу болот. Ырыс кылуу болот. Силер ырыс кылуу болууну каалайсыңарбы? Кыйналбай, ырыскыңар кенен болууну, анда чын айтыш керек. Өзү калп айтканды эч ким жакшы көрбөйт. Калп айтпайсыңар. Бирок ушундай учур болуп калат, кээде коркконуңарда, чочуганыңарда, силерден дароо сураганда кичине калп айтып коюш ыктымал да. Мектепте, үйдө, мектепте кечигип келдиң, 20 мүнөт. Сабак башталып калган. Кечигип келгениңдин негизги себеби сен уктап калгансың. Бирок мугалим сурады. Сен атың ким? Имран. Имран, сен эмнеге кечиктиң? Имран эмне деди? Имран айтты: үйгө конок келген эле, ошого бир аз кечиктим деди. Калп айтты. Мугалим үн чыкпайт. Бирок Имранга зыян болот.
İmran emi içinde korkup jüre beredi. Bilip kalsam ne bolat depçi. Uyga mektepten saat 2'de kelişin kerek ele, saat 3'te geldin. Sebebi, keçikip kelgen sebebi, jolda balдар menen futbol oynadım. Uyga aytpay ele. Biroq uyda apaң soradı. Sen atın kim? Kutman. Kutman, balam, sen emnege keç geldin dese, sen ne dedin? Bugün mektepte sabah kovurak boldu dedin. Çın-çınında sen mektepten uağında ele boşagonsun, biroq 1 saat jolda futbol oynap keçikkensin. Emi senin jürögüңdө kıjalatçılık bolat. Apam başka klastaşlarımdan bilip kalsaçı, je ejeke apamdın tanışı bolat, çalıp surap kalsaçı, emne bolat degen içinde kıjalatçılık jüret dayımaç. Emnege kıjalatsın? Kalp aytkanın üçün. Eger çınын aytsaң, mugalimge çınын ayt, men bugün keçiresiz uktap kalıptırmın deseň, emi uktap kalgan üçün seni sababayt, urbayt, uruşbayt, ne deyt? Keçinde wagында jatıp, wagында turganga hareket kıl İmran. Makul bu? Mından arı keçikpeginiň. Deyt, boldu sen klaska kiresin, keçigip kelseň dagı oturasың, biroq eň negizgisine jürögüň tınç, büttü masele. Sen Kutman, eger apaňa çınыңды aytsaň, apa men jolda balдар menen sizge aytpay ele biraz futbol oynap keçiktim deseň, apaň seni sababayt. Apaň kargabayt. Teskerisince çınын aytkanın üçün jürögü içinden sүйünöt dagı, sagam ne deyt? Ekinci anday kılba balam. Tüz uyga kelip, kiyimingdi almaştırıp, anan barıp balдар menen oynasoň jakşı bolat dese, Kutmandın jürögüm ne bolat? Tınç. Emi bundan arı oylonboyt, kıjalat bolboyt. Emnege çınын aytıp kutulup algan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, as-sidqu yunji vel kazibu yuhlik. Çınçıldık adamdı kutkarat degen. Kaygı kapadan, gamdan, kıjalatçılıktan kutkarat. Biroq kalp aytуу adamdı ne kılat? Adamdı çöktüröt. Kaygıga, kıjalatçılıkka. Eger Kutmandın apası, Kutmandın klastaşı koşnası da. Hey Nurlan, sen kaçan geldin mektepten? Men saat 2'de ele gelgem. Kutman aytты go bugün 5 sabak boldu. Jok. Bugün wagында ele boşagonbuz, 4 ele sabak bolgon. Anan Kutmandın apası Kutmanga aytsa, sen emne kalp ayttıň dese, sen emne kılasың Kutman? Kızarasың mı? Kutman emne deyt, tigi men kiçine balдар meni futbol. Bari bir çınын ayttıň, biroq seni karmap algandan keyin ayttıň da. Senin kalpın açılıp kalgandan keyin ayttıň da. Emi sen emne bolasoň, apaňdan kiçine uyalıp jüresiň da. Emi senin jürögüň kiçine kıjalat bolat, anan emne bolat? Senin yüzüň jarık bolboyt da murdagıday. Emi makul seni balalyktan keçip salbayt bir kalp aytkanyň üçün. Biroq sen özüňdi jeysiň. Ay emnege kalp ayttım. Çınını aytıp koysam ne bolat ele? Kalp uşuntip baştalat. Kiçinekey. Mektepke keçigesin kalp aytasың, uyge keçigesin kalp aytasың. Kiyimin kirdetip algansың. Emnege tizeň jırtılgan, emnege biröw menen kiçine uruştuň. Uyga kelgende ataň sorady. Sen atın kim? Atay. Atay kiyimin emne oldu dese, atay emne deyt? Jıgıldım deyt. Çın-çınında atay uruşkan. Biroq atay emne deyt atasına, jıgıldım. Makul balam, etiyat kılıp basıp jür. Jıgılba dep atası emne kılat, atası ün çıkbayt. Biroq atay, senin atın kim? Muslim. Ököň bir klasta okuysun mu? Ökö bir klasta okuyt eken. Muslimnin atası, ataydın atasının dosu. Muslim çınын aytты uyga barıp, Muslimnin de tizesi jırtılgan. Atası soradı, ne oldu degende Muslim aytты. Tigi atay menen kişine uruşup kettik elege oşonda. Anan Muslimnin atası ataydın atasına joluktu. Bugün baldarыбыз kişine uruşup ketken eken, surasam oşontip aytты. Ataydın atası emi kıjalat bolot. Menin balam maga emnege kalp aytты. Uyga kelet dagı ataydan surayt. Atay,
sen Müslüm menen uruşkan turbaysыңбы? Dese, sen ne deysin atay? Kanday avalda olasın? Uyalasыңбы? Fakt menen koydu. Bilip aldı barın. Siler oylabagıla men kalp aytsam atam bilbey kalat, apam bilbey kalat, mugalim bilbey kalat, alar bilip durat sen kalp aytkanыңды. Sebebi bul jaştan ötkön da. Emi atayım ne deydi? Emi atay kızarıp, tatarıp, ata keçiresiz. Ata, apa bizge düşman be, emne korkosunlar? Mugalim ejekeler bizge düşman be, emne korkosunlar? Çının aytkıla. Bizge dünyede en jakşılık kalagan ata enemiz go. Çının aytkıla, korkpagıla. Özü jaman iş kılbagıla. Keçigip kelgenin sebebini aytçın çın. Kiyimingdi kirdetip je jırtıp algan çın sebebini ayt. Bari bir ataң alıp beret. Bирок çınын aytsaң ataң kичине uruşup koyuşu mümkün. Emne uruşasың Müslüm menen? Uruşpagıla ekinçi. Dep seni kичине nasihat aytıp koyat. Boldu, andan keyin jürөгүң tınç жүрөсүң. Kıjalat bolboy. Sabakta emnege dayardabadың? Dep suradı senden. Sen atın kim? İlhan. Kaysı klasta okuysun? 5. 5'ini büttün turabı? Sabak dayardagan jok. Mugalim suradı. İlhan, sabakta emnege dayardagan joksun? Emne dedi İlhan, çın-çınında keçinde İlhan emne kılgan, üyde telefon oynagandagı uktap kalgan. Bирок mugalimge emne dedi? Ejeke bizde keche svet jok ele. Sabak dayarday albay kaldım dedi. Mugalim makulanda erteң dayardap geldi, otur dedi. Bирок İlhan'ın koşnası, sen atın kim? Elmir. Elmir, İlhan'ın koşnası. Mugalim anı bilet. Mugalim suradı, Elmir, keche silerin üyüngörde svet jok bile dese. Jok agay, bizdin üyüzde svet bar ele. Kayra İlhan'dan suraydı. İlhan, tur, sen tursan. Sen emnege kalp ayttın? Dese, sen emne deysin? Uyalasın mı? Kalp aytkanın açılıp kaldı da. Bilinip kaldı. Emi sen oylayısın mı? Başından ile çının aytsam jakşı bolmokken dep oylayısın mı? Oşogo bul uyalgandыкka, bul kızarıp tatarıp jer karap keçirim suragandыкka barbaş üçün emne kılış gerek? Çının ayt. Hazır kayra surayt senden mugalim. İlhan, sen emnege sabak dayardagan joksun? Emnege sabak dayardagan joksun? Telefon oynop. Emi mugalim emne deyt? Telefonga köp oynobo. Sabagың dayarda. Makul bu? Erteң sabak dayardap gel. Otur deyt. Otur. Emi sen jürөгүң tınç mı? Emi uyalbaysın mı? Kara, emi uyalbayt. Emnege çının ayttı da. Oşonduktan uyalıp kalbaş üçün ata enenin, mugalimdin işen içinen erteң çoңoy soңor dostuktan je iştegen jeriңerde işenişten çıkıp kalbaş üçün kanday adam boluş gerek? Dayıma çının aytkan. Kanday bolgon bolsa awal oşonday ayt. Mektepte, klasыңarda sen atın kim? Din Muhammed. Sen atın kim? Bekcan. Din Muhammed menen Bekcan ökösü bir klasta. Emi ökösü kичине türtüştü dağı klasta turgan gül, vaza kичинекей gül bar ele, oşol jerge düşüp sınıp kaldı. Anan daroo ele sabak baştalıp kaldı dağı, mugalim kirdi. Karasa sınıp turat gül. Anan suradı. Kim sındırdı degende Bekcan menen Din Muhammed ökösü ün çıkpay olturat. Kalgandar da ün çıkpayt. Demek bul uçurda bütkül klas kalp aytıp atat. Senden suradı. Ercan, sen? Atay. Atay dağı Bekcan'ın klasında. Atay kim sındırdı dese, atayım ne deyt? Jok, atayım ne deyt? Men bilbeyim agay deyt. Kalp aytıp jatat. Sen atın kim? Ya, Emir. Emir dağı Bekcan'ın klasında. Emir, kim sındırdı? Kim talkaladı güldü? Bilbeyim. Bilbeyim dedi. Körgön, bilet,
Bирok ne dedi bilbeyim dedi. Anan klastın içinen biri aytıp koydu. Çın söyley turgan, korkpay turgan. Sen atın kim? Kep kaçan. Elzar, bul çın söylegen jigit. Mugalim dağı bilet. Mugalim Elzar'dan soradı. Elzar kim sındırdı? Bekcan sındırdı. O bardı klas bar bile baldar. Bar ile. Emi senden soraydı. Sen nege kalpayttın? Sen emnege kalpayttın? Atay sen emnege kalpayttın? Barыңардан капа болот дагы, барыңар уялып каласыңар. Эми Эржан менен Дин Мухаммед айтат. Силер экөөңөр сындырыпсыңар го, эмне мойнуңарга албайсыңар? Бүт класстан агай капа болот. Барыңарга ренжийт. Эмнеге калпайттыңар деп. Эми кайра артка кайтабыз. Гүлдү ким сындырды? Экөөң тур. Мектеп класста тура каласың дагы. Эржан менен Дин Мухаммед не дейсиңер? Агай, биз экөөбүз байкабай, атайын кылбай, кичине мындай түр түшүп кетти элек, сынып калды деп айттыңар, туурабы? Агай эмне дейт? Мектепте класста ойношпогула, класста бири-бириңер түртпөгүлө, мына физкультура сабагында чуркагыла, ойногула, бирок класста ойнобогула, макулбу? Деди, силер отурдуңар, отургула, отур сен дагы. Эми бул экөөсүнүн жүрөгү да тынч, бүткүл класстагы калпычы эмес. Эми силер экөөңөр арттан айткан, ким эле атым? Элзар. Элзарга капа болбогула. Биз да айтып берди деп. Себеби Элзар бул чынчыл жигит. Элзар чын айтат. Сенден да коркпойт, сенден да коркпойт. Бул силердин себебиңерден калп айтып күнөө алгысы келбейт, калп айтып мугалим да алдагысы келбейт. Силер экөөңөр андан кийин сабактан кийин барып алып туруп, Элзарды сен эмне айтып бердиң? Эмне агайга айтасың деп айтканыңар, калп айткан үстүнө бирөөдүн чынчылдыгын көрө албастык кылып ошого дагы эмне кылганыңар күч. Ошого силер акыңар жок, бул Элзар силерден күчтүүрөөк. Макул, бул гүлдү кайрадан эртең жаңысын 100 сомго алып келип койсо болот, бирок силердин калп айтканыңарды оңдош кыйын. Ошого учурда силердин маселеңер ушундай. Кичинекей нерселерди калп айтасыңар. Бирок ушул нерселерди чынын айтып үйрөнгүлө, ачык. Үйгө келдиң, атаң сурады, апаң сурады. Бүгүн канча сабак болду? 5 сабак болгон болсо айт, 5 сабак болду. 4 сабак болду. 1 сабак болбой калды, айткын 1 сабак болбой калды. Чын айтып жүргөн адам шар сүйлөйт. Коркпойт. Мектепке келдиң, мугалим бирденгени сурады, чынын айт. Достордун арасында чынчыл, баары сага ишенет. Пайгамбарыбызга адамдар акчасын алып келип берет эле. Бу акча сизде туруп турсун. Аманатчыл эле, чынчыл эле. Бир нерсени сурайт эле. Айтканына бүт эл ишенет эле. Эмнеге? Себеби бул калп айтпайт. Азыр сен бир нерсени сенден сурайт бир нерсени. Сен атың ким? Сен атың? Ариет. Ариеттен Алим. Экөө жанаша отурат. Ариеттен Алим сурады. Акчаң барбы деди. Ариет, сен сура мындан. Ооба деди, чынын айтты. Мага 20 сом акча берип турчу деди. Бул не деди? Макул деди. Бул кандай сонун? Чынын айтты. Экөө достугу, классташтыгы бир жакшы. Эми Алла сактасын, тескерисинче акчасы бар. Ариет сура, акчаң бар деди. Акчам жок деди. Акчам жок десе, Ариет не дейт? Өлүп кетейин жечи дейт. Айтчы. Өлүп кетейин дечи дейт. Неге андай дейсиңер? Себеби ишенбей калган бири-бирине адамдар. Менде акчам жок десе, жок сенде бар дейт. Акчам жок деп атам десе, өлүп кетейин жечи дейт. Өлүп кетейин, акчам жок дечи дейт. Чынын айткыла, отур. Кара, аят чынын айтты. Ошондуктан бул жашыңардан баштап туруп, кичине дагы бир грамм дагы калпты жашооңорго кошпогула. Эң жакшы бала, эң мыкты окуучу, эң сонун дос, эң жакшы көргөн тууган болосуңар. Келечекте Аллах буйурса,
келечегиңер жаркын, жарык, ийгиликтүү жана бийик болот. Эмнеге? Силердин жаштыгыңар чынчылдыкка негизделген. Түшүндүрө алдымбы? Ошого үйдө дагы, мектепте дагы, досторуңарга дагы чынын айт. Чынчылдык бул мусулмандын сыфаты, бул эркектин сыфаты. Эркек дегенде мындай түшүнбөгүлө, аялдар калп айтат деп. Жок, эркек деген бир сыфат. Эркек деген эр жүрөк дегени. Эркек дегени күчтүү дегени. Эркек дегени чын сүйлөйт дегени. Бул эркек аял деген мааниде эмес бул. Билесиңерби? Кээ бир балдардын не дейт? Ой, эркеккен дейт. Өзү деле көрүнүп турат го эркеккени. Жок, эркеккен дегени бул баатыркен, күчтүүкен деген сөз. Ошого гана силерден, жигиттерден ким ниет кылат? Бүгүндөн баштап мен мурда деле калп айтпайт элем. Бүгүндөн баштап мен калп айтпаймын деп. Үйдө калп айтпайм. Мектепте калп айтпайм. Досторума калп айтпайм. Өмүрү калп айтпайм деген. Чындап элеби? Аллах Таала ниетиңерге күч кубат берсин. Азыр эле мисалда көрдүңөр. Калп айткан кандай болот экен, чын айткан кандай болот экен. Эми иншаллах ниет кылгыла эч качан калп айтпайбыз деп. Аллах Таалам баарыңарды өзү колдосун.